Pozdrav svima! U ovoj epizodi predstavljam knjigu Jabuka, čiji je autor Petar Mišić. Ovo izdanje je iz 1987. godine, štampao ga je Nolit u tiražu od 5000 primjeraka. Ukratko ću predstaviti sadržaj ove knjige, prikazati tehničke karakteristike ovog izdanja i na kraju reći neko svoje mišljenje o ovoj knjizi. Ja sam Nikola Vejn, a ovo je kanal Retke knjige. Pozivam vas da ostavite like ili komentar na ovaj video i pozivam vas da se pretplatite ukoliko vam je zanimljiva tema predstavljanja knjiga. Pa da krenemo. Ova knjiga bi se po formi mogla opisati kao monografija, što znači da obuhvata kompletno sve o gajenju jabuka. Pitanje bi sad bilo da li se vama sviđa monografija. Sam sadržaj knjige počinje sa osnovama, o poreklu jabuka i početnim koracima koji su rađeni sa ciljem da se unapredi kvalitet. Potom ide sekcija knjige o morfološkim osobinama jabuke sa poglavljem kao što su izgled ploda, cveta, lista. Pa onda kako raste, kako cveta i sl. Nakon toga ide sekcija knjige o ekologiji jabuke, opisuju se potrebe za svetlosti, toplotom, vodom, kako utiče nadmorska visina i slične stvari. Ovo može djelovati kao nebitno, ali je u stvari bitno da biste razumjeli na primjer cvet, jer bez cveta nema ni ploda. A kod plodova je bitno da razumete da postoje letnje i zimske jabuke i tako dalje redom. U knjizi slijedi sekcija sa opisom sorti jabuka, zatim sekcija sa opisom sadnje voćaka, potom ide sekcija knjige o negovanju zasada jabuka, kako ide zaštita voćaka i plodova jabuke, te na kraju sekcija o berbi jabuka i čuvanju ubranih plodova. Sad malo o tehničkom opisu knjige. Knjiga Jabuka koju je napisao Petar Mišić je dobro napravljena. Ima 385 stranica koje su uvezane kanapom i posjeduje tvrde korice. Ovo bi bilo prvo izdanje ove knjige. 2004. godine je štampano drugo izdanje sa mekim koricama. Knjiga je bogato ilustrovana. Ima dosta crteža, dobrog kvaliteta. Tu je priličan broj crno-belih fotografija koje su dobra kvaliteta ako se ima u vidu kada su štampane. I tu je sekcija sa fotografijama u boji. Pri kraju je deo knjige koji sadrži spisak literature koja je korišćena pri pisanju knjige. A ovaj spisak može biti od velike koristi za one koji požele da se dodatno informišu i da prošire znanje o gajenju jabuka. Sad da kažem neko moje mišljenje o ovoj knjizi. Moj neki utisak je da je knjiga Jabuka veoma dobra, interesantna je za ljude koje zanima gajenje jabuka, bilo profesionalno, bilo amaterski, kao par voćaka jabuka na okućnici ili uz vikendicu. Ono što ovu knjigu izdvaja je to što su sve bitne informacije na jednom mjestu. Mada je štampana prilično davno, preko 80% sadržaja je i dalje aktualno. Ono što mi je dodatno privuklo pažnju jeste deo o pripremanju voćnjaka, kao i negovanju voćaka. Može se taj deo značajno primijeniti na podizanje bilo kog zasada voćaka, ne samo jabuke, i te sve informacije su i sada važeće. Sad, kao neko moje mišljenje bi trebalo da kažem i šta mi se ne sviđa kod ove knjige, ali za ovo izdanje zaista nemam nekih primjedbi. Ovim polako završavam ovaj video, pozivam vas da još jedan put ostavite komentar i da se pretplatite na ovaj kanal, te vas pozdravljam do narednog videa.